Saya mengawali tadi dengan salawat simtudurar. Sebenarnya iro salawayona makanja ko tapala maulaya salli wa sallim daiman magai edega gatau marejing papedalle andre na ko yarona pala na amalkan ya kumelo ki isagenay yang andre pagkalinot tak dalam sehari-hari dito masih sah iya ko amalkan itu. Jadi makanya setiap ceramah itu biasa kok keadaan makoy santai istilahnya pengajian biasa baca magai supaya mudah-mudahan wadita pala sebab dito na malampe ponco mi cuma kode ni pala tu malampe ya, apalagi ibu-ibu muslimat wah kajak kota pala air itu adalah sholawat yang penting sebenarnya apalagi ini adalah bulan maulid. Taman ini ulam maulud sekarang sudah pas 1 Rabiul Awal. Jadi bulan kelahirannya lebih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita pada kesempatan ini 20 lebih ibahasi tentang masalah sempajang. Letuk ni masalah niat. Tapi perlu kita sampaikan sebelum sempajang ni ijamah angka agak-agak madari yang lupai yakni azan si bawa iqamat biasa yang enggak sepele mi jadi biasa kong katau memang sempajang na jadi dina memang sempajang utamanya solat fardu dena bang deto nakama jangan sekali-kali walaupun dia wajib bangis sibak kemae tapi maka dia nabita na nigi tahu mas sempajang na dia na pigau isalasidin istilahnya dia na pigau isalasidin dek tona na bak dek tona na kama maka dia nabita maka dia solat bersama syaitan yan tu ampai angkat tu tahu mas sempajak dia nulle khusyuk salah satu sebenarnya faktor supaya khusyuk itu iqamat dengan azan. Apa dia nak ganggu ki, dia nak malada nak ganggu ki setan nareko, kama ki atau bangi. Makanya maka dia nabita ko dia mulai jamai dua-duanya, dia mulai istilahnya dia nak sempak basi bawa kama cukup satu. Jangan tinggalkan dua-duanya. Jadi ya ko dia tabaka mak bawa ni. Nah, makanya meki mas sempajam peni kama ki yaitu iqamat si tongenna tanya maka nama pakat dek bawa tidak itu juga untuk menjauhkan syaitan ini tu ampai maka dah nabi ta ya kok bangi tahu itu setannya lari sampai itu tapi maka dai guru ta muasangi malas si made na malas si pirewat nah gitu itu jadi makanya upasangi maka dah ya komeki masempajang usahakan iqamat kokoki bolata masampaja cadidi memeki masa paja sunnah duha iqamat makanya itu nabi ta maka de arihna ya Bilal ya roko maka de nabi ta arihna istirahat ki ya maka lihat tu batina nabi ta istirahat maka nabi ta arihna ya Bilal istirahat ki Bilal maka de na'am ya Rasulullah napi suruh Bilal maka de kama na sampaja si bawa nabi ta jadi Bilal si ba nabi ta mas sampaja ternyata sampaja perlu sampaja sunnah ni. Jadi tapi maka dia nabi ta'arihna ya Bilal. Ya ko maka nabi ta'arihna istirahat ki Bilal. Jadi ya ro nabi ta ya ko mas sampajangi nangga ya alena istirahat. Apa ya? Jadi nangga ya alena nabi ta istirahat nareko mas sampajangi sehingga maka dia arihna ya Bilal. Istirahat ki Bilal. Maka dia Bilal, "Na'am ya Rasulullah." Suruh ni maka dia kama. Napa mas sampaja si nabi ta. Jadi ini ya. Jadi iya ro sampajangnya na layu istirahat yana tu nak kada tau pandrita bahkan angka ci di amuren Ibnu Abbas na rampe alena panguluta Ibnu Abbas maka da iya ro nabita komelo komite makan jala da sampajanna iya toy metatato ya toy metaroko masanna sujuna masanna masampaja iya ko matakola dai coba jadi ya komelo ki mite sampajanna nabita matenang ya ko matakola dai iya na pole malala mabela na pole mamusu na matakko na sampajan ok itu sampajan na malunralada
maka kanjak maka tanna batena rokok matanangi ha batena suyu na reko matakkoy na bitta yo pidi pasisele ito iya na to matakko na hailay billa mani pak to matakko na magay maka dayon na iya ro sampajange nala istirahat mematuy na bitta jadi ya koliwa itakko na nabita na sampajang nala istirahat. Jadi ternyata memang itu sampajang ikonuletan nikmatiwi de na masusah. Justru manyama papinadin na kupure masampajang. Tapi yang kami lupa ngolongan ini penting. Maka da iya tu sampajang Pak Bu tania tujuan. Jadi aja talai tujuan. Tapi iya tu sampajang alat. Ya kipat bicarogi pakak kasak. Itu. Jadi ya sampajangnya hanya alat untuk mencapai tujuan. Ya tu ampai angka yasa sampaja sunnah musafir. Loh, ya sampajangnya alat. Tapi angka melo icapai. Mari kita sampajang. Oh, mereka musafir, mereka melakukan perjalanan. Berarti ya sampajangnya alat untuk ipakai milau doang sebelum melakukan perjalanan. Tapahangi. Ko ni mega teta salah. Nasaba sampajangin ala tujuan sehingga ya kuma sampajang ibaca na selesai. Padahal iya ro sampajangi ala mi pakakasa minalengi pong Allah Ta'ala iya wadinge ipake sifat bicara langsung pong Allah Ta'ala na tomat tumali makdalari lauri pong Allah Ta'ala aga minasatta aga akatata tilauni riwat tumas sampajatta cicapi pakoli supaya tepahangi. Jadi ya ro sampajange alat atau pakakasa na paturu puang Allah Ta'ala loko umat na nabita gunana ya ro melo ipake untuk mengilau sehingga yelengi ala nipake pada otoy ala ipake loju pandang tujuan na aga tujuan tak maka kita loju pandang maka mereka lo meli karpe mereka lo meli anu mereka lo pakai makoe iya naru ya satu tujuan jadi ya tu sampajangnya ala nih demi gaga pak doangang tembus langsung ke sidratil muntaha kecuali sampajang iya ko yakaba milime milau doang angka mau pelawai tapi ya kok kui sampajangnya ina liwai hasija na terima tapahannya iya na tu na mega tahu salah paham nase ko sampajang dia mah ditambahi doang padahal ia kui bukai korangnya si bawah desa ina natambai hado tau pandrita natambai do sahaba nabita lagi ia na tu ampai suju pacapurangnya dia nama rigaga meteta yun ri mangilau nasaba ala memang mi cuma ia ko tomas sampajang masih je itarima ia ko isaliwan na maya ganon rita pangalah tapahan nih padere ke lo na makada iya ko malala kometa ko na paletu iya ko mangoto ko masija iya sampajange pakakasa paling cepat doa mustajabah jadi iya ro sampajange alam itu iya na tu ampai angka yasa sampaja sunnah haja angka sampaja sunnah toba angka sampaja sunnah musafir angka mana tu magi angka sampaja sunnah haja nang kamu yasa dong aga yasa hajat permintaan keinginan aga makada meka mapaboti atau aja nama kada meka boti meka boti angka mo ya samilau do tapi ia ko mas sampaja ko milawi si salah apa iya ro sampajange pura terbukti nih mapamulai nabi tasibana nabi madiolo ina iya ko kui sampajan na mangilau betul iya na tu ampai makada iya tu sampajange ala untuk langsung sifat bicara puangnya pangoloy aga pangilawam aja tapala bawangi ang kami doa mimamuy sana tu tapi subhana rabbiyal a'la kama pakaraja ya ro subhana rabbiyal azim mapakaraja ya ro mapakaraja sana iko pura ko mapakaraja wasa makada ya ko puange melo musomba usahakan ipakaraja jolo puange adap itu yang kedua puji-pujian nang kenal hamdu fatihah puji-pujian ya ro bahkan ilalan na fatihah ang kedua onra makan jala da yonre milau doang
aja napalapalangi nalapakangi lillah atau ati pake ya kunadapi iya kana abudu idi mi po ngusompa wa iya kana stain idi to mi po rimi lau tulung o ko hande sakutse maka di po Allah taala nasompa ka atakku maka minta apa yang kamu minta aga mi milau cuma idi ipaterui jangan jadi baca ni iya kana abudu iya kana stain dena to mangilau materu bami idi mi po sompa idi to mi rimi lau tulung pada ko makalani malaikat angin law no makalani dia na to milaw ipaterumi itu jadi pentingnya jadi usahakan ieu na to ampai bu angka yasa sampaja sunat toba nang kamu yasa doa taubat to magi nang kasih sampajang apa iya ko sampajang mana salangsung iya ko pak doangang eme kamu pa ieu na to ampai ko katabere itawe pada metodo ko tanya lino nonroy pada kota nialino itay alemu suju masom pariolo na po Allah taala yaitu ampai takbiratul ihram yan na lesan na panawalinoy lesan na paringaralinoy po Allah taala maningaran singkaron ni katabere yan na tutaw makada mangolo ni lauripuan na ang ilaw no Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukrata wa asila ya kodeta matarubami baca patehe ya konadapi iya kana abudu idi impong sompa wa iya kana stai idi tomi po rimi law tulung atau kanyati aga tabutukan atau kanyati ko yan na to nakadagurutta iya tu patehe sitongan na cek kosong itu cek kosong ya sange cek kosong degagi sana lisarimi makiro jadi ya tu patehe tilaw ni ya kong kalasata tilaw yo koro iya kana abudu wa iya kana stain idi mo sompa idi tomi po onroy min law tulung atau kanyati po ang kaje pacoba kana ka eta pasawila sakwe tato kanyati aja mo tanan na ya kana abudu ya kana stain malasa ka pasawila sakwe aja mo atau atina di makiro Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin lepangi okoro angin lauki padong okoro dua tunrona ya kana abudu ya kana stain si bawa waladdallin sebelum mangami ilau ni rokok ki mapakaraja toko pole rokoe rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fuanni aga sami Allahu liman rabbana lakal hamdu hamdan katsira mubarakatan thayyiban atau pakai rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'ul ma syi'ta min syai'in ba'du kayak kata pakai di tapal lagi rabbana lakal hamdu hamdan katsira mubarakatan thayyiban ini apa lagi iya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'ul ma syi'ta min syai'in ba'du maka dia imangi sami Allahu liman hamida maka dia makmunge Rabbana lakal hamd aja di takada sami Allahu liman hamida makmunge maka dia itu Rabbana lakal hamdu mil'us samawati aja takada di sami Allahu liman hamida imangi mi maka dia sami Allahu liman hamida akada ki di makmunge Rabbana lakal hamdu aja takada di sami Allahu liman hamida de imangi mi iya makmunge de maka dia Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'ul ma syi'ta min syai'in ba'du jadi aja ta mega tutu makmu maka dia mang sami Allahu liman hamida maka dia telena sami Allahu liman dena maka dia ni Rabbana lakal hamdu itu ampai balaga de itu nak kada sami Allahu liman hamida maka dia Rabbana lakal hamdu nah sebab ia memang tomi tu bacaan makmunge ia mi koto masam pajaca di ipakai sami Allahu liman hamida napa to maka dia Rabbana lakal hamdu tapahan ni pak ni kato salok koy kemudian maka kau naik pakai kesa jadi papasangi ke joloi supaya tanpa hatongan maka do iya roko tomas sampajang magi di nade nama cening istilahnya madari pada ko maka baki tanga ki masampajang nasaba iya naronna yang enggak isampajangi sebagai tujuan padahal alami ya jadi dosa itu dosa ya kotor rokok na kaje maka itu nabita ya komelo ilong mas sampajang umakna nabita ro atana po Allah taala nalay po Allah taala dosana na pigaw iro na patada nyo ko salingkana si bokulun na ina to ampay madari matana papinadingi ko tami watu sampajangi iya koto pura na rokok pura to suju na maringan na papinadingi hikmana na niya to iya na to tau nabatungan na nabatun ito sampajang ko manyaman ni nasa di maringan ni papenadina ko tamay pura ni masampajang
ia natama waktu sampajange na matana na sa di papenadina masumpa papenadina na rekode na jamay ia na pura na masampaja tap pamaringan na sa di papenadina ay nalolongan ni hikmanat lolongan ni ia mi kode papada-padamu ipurana si bawa de na eta sapa-sapa mu jolo tapi kana tukong ka ia nang kana makalicu selesai persoalan de wakadaro makanja tapi angka suku itu demi gaga reke maka da suku tongang apa ya tu sampajang telu gaga melo ipadecengi paringerang baca si bawa kedo na de na mungkin makanja mana ipa suku iparingerang ya lupai kada senrakani itu de nulai ina tatay hamakwa jadi dia na tu ampe ka sampaja sunna angka sikiri iya mana na rositongan na mapasuku ndo papatempele istilahnya